Kepenar Students Movement PSM ada yang relatif ke warga District Malaria Officer DMO ke West Jantia Hills depan hap ke yigi cenong penar kam ke Dainler leher Morap Mauluber Moknor ke West Karbi Anglong Assam kar kam ke chisti wada phat ke DHSM Shillong kam te ke sen PSM dalai chem ke warga DMO e wada pediang ke MI bakla wada da pentip ke ini ke DHS workshop ya ke ni chiti bai umta o phat Assam de kular ke lek bo e ye pinche hajrong ni ke chiti wada phat go bai o pendam no ka lek kam wada dawa ke sen Neliang kesen jalai cem gole obisi juai wede kular wo cem kia ya kini citi wede pha de DMO wede ong le wa kini chnang to gyu dang hap popo opo ang West Jantia Hills wede pan pencheu le de DMO ha kini citi de thaw em gwe yo malaria po district tang wa hadin wa tikit de cem to gyu de chnang mok no moriap morap dinler leher khasi molober wa arbin ki em po don ka sub district ke West Karbi Anglong Kai naliang ka penang student movement ni kesni da one technical office yang ga district malaria officer agawa uklamiche dan ni thu jingche ha jing to ugisti kuwa kipa ki ha khasan trik benawasan arjar atosan cha deputy director of health service agwi to wa kin rudali chnong kuwa em ha kata affected na kebenta kujut malaria dah hakajing itu gini naliang ke office jong malaria kepan hap ko ye kini ki snong Jagat state yang ke Assam bat le ko hap ka Karbi Anglong district ti naliang ke sen isnya phia ya lor kini ne bah kini dau buj ke ko i kam tami ke jaj berupna rang i statement ko wi ada yo ki Assam uyarap dane Jika ni kibru kuwa em hangani ka district tau chem jing jar em statement gubi tau yo kabu ke i hang jing to wo pot wo ang dan i ni yang ngasai senyap ai pada bu ele jing to hang jing to wa chikani ka office na kabenta pancing che halor kani kecithi balle hadin udah jing che ki i kwa ni yang ngasai yang i wo weng no i ni kecithi kenang wong right bu jing statement gowi ngini kejaj grup penar yang i bakermas kem wa ngini stile the copy lang ika chau deputy commissioner upat yang ngini West Jantia Hill district unity neliang yang ora o chim khiao upat yang ngini kam kenang wa yo im ngini kejaj bro yang i like bu jing statement gowi kam tam ka block 1 ko hap ka border issue yang i the kermas kem wa kani hi keduti i lai khmat na kabanta upat yang ngini kejaj bro kam tam kejaj bro penar yang i yo im bat yo sup yo san hang ni ka thau wa ni ka jat bru yang i em gi gi chnong go ang kam dane wa kan thup ya ka muknor muriap morap dengler lahir kasi muluber mi to gi chnong gi wa naliang yang ka office da submit ka yang ni ka code da pha ka ni ka code hai jing to wa gini gi chnong da hap ki saka Karbi Anglong district. Bakauman em gini ki patient em gi kam kwa khat khande ngut ki patient wa hap ha gini ki chnong te i neliang yang i yuluti wa neliang ke district ban neliang ke health da sao bha một việc kre kam lang chrup nang wa yo lai yang nu ko tik e kam tam nagi border issue balle skowi wa ki jaj bro yang i yo wan biang gi chakani ko West Jantia hi nang wa yo like ki yang gi bro like ki tam kam tam man po gi skiwi no wan gi state doi te ki tin yo ti wa kini ka kam yang i au chim khia ni leng district ni leng health department yo ti yo lai bai ka chikman yo im hi ki jaj bro ro wi to ni leng yang i ga penar student movement hadin wa da chami lene da cham diknai wa da em da pa ka chitina ka DMO ka district malaria officer cha ka DHS ne benta to wa da penhap ki ya kini ki wo i gani ka kujut malaria cha ka Karbi Anglong district te kini ki chnong ki wa hap cha gi ne wa da penhap ki chigani man gigam ni ne wa ka mukunor murib morab waga tingler lahir kasi bakmul ber village teniling yang igesen kanu dapat juga jing syakhe ndre negesngi de yo ye cham wa ka district malaria officer
Henry hadin walai hak office sangka mcham yeka de cham ye gi stop don hi dio ye klam Henry hadin kat tukat di por dio ye phone call naka wakale da ego ya da ongo but da ego le ya ka clarification untuk wa ini ling yung igising da dawa no ito wo wang mardor da ne wo wang mardor ya gani chiti ka wa ya gini gi chnong ki wa hap apo ga street mekhalaya but uman le ho ga po ga west center wa ini gi da wo to wa penhap ki chupo ka state assam dan chupo ka west Karbi Anglong Din wada deputy chairman baga ni ga district media officer ini yang igasing pena student movement lai chairman wa deputy commissioner West Jante Hill District aku wa pani terjing che na kebenta kat kamu ni kisti ku desen na ni dapha na yang district media officer pada mana chamio ulah dukularu kamtam pada ewi asuran na kebenta thu yang ka clarification na kebenta na ni nang hi gadau hagawa kini kibru penhan iki sa ke distrik Jogja Assam. Madaliang yang di sini, dukudaro ini go chimkiau, yang ni kekam, dan ke sarkar hi, nado di distrik, nani go pat, di bawah yang distrik go pat, dan kim chimkia ke hajing itu ini kekam, i kam kesan banse, perkat ni umuf di kewinawan keluti, kenang wa yo chungsuk chongsan, kini kiburu yang i tam tam gu hari than bardar, bat gu ke blok wan.